Haga jingla kai Indian Super League hapreng ke Hyderabad Persia ke Odisha FC. Haba fai shagre ke jingla kai ke Odisha FC ke lala ban pelimsuk ya ke Hyderabad da lai lanot Shabar na laying. Ya gini gi lai gol jong ke Odisha la yo ban tap Argol Lengbau Maurizio bat shigol la yo ban tap Lengbau Roy Krishna. Haga jingla kai La Liga hapreng ke Rayo Vallecano Persia ke Sevilla. Haba fai shagre ke jingla kai ke Sevilla galamat ya ke nam job Shabar na laying. Hadin magalala bat pelim ya ke Rayo Vallecano da arla kawai. Bad ya gini gi Argol jong ke Sevilla la yo ban tap Lengbau en Nesyri. Haga minit ke bakat kendai bat haga minit ke basau peusan. Haga jingla kai Serie A pring ke Roma Persia ya ke Cagliari. Haba fai shagre ke jingla kai ke Roma galala bat pelim suk ya ke Cagliari da saulanot. Bar haga dengan jingla kai upol Dybala ule yo ban tiap Argol naga benta ke Roma. Kata ule yo ban tiap haga minit ke ba ar peulai bar haga minit ke basan pewai. Baleng baga dengan jing job ke Roma kala Kiew ke Kyrdan ke basan haga minit ya kain poin. Haga jingla kai Premier League hapreng ke Brentford Persia ke Manchester City. Haga dengan jingla kai ke Brentford kala yo shua ban penki jar nengkong tang haga minit ke ba ar pewai Lengbau nil maupe. Henry Hashwaban kod ke kela step kata haga minit ke basau peusan plus lai ke Manchester City kala yo ban tap ya ke gol pen ya khai Lengbau Foden. Bad haga kela mit kata haga minit ke basan peulai Foden ule yo biang ban tap ya ke gol ke ba ar naga menta ke Manchester City. Bad haga minit ke bah nyau peu ke Manchester City kala yo biang ban tap ya ke gol ke balai. Bad gani ga deru ka gol Hattrick na bentau Foden. Baleng ba gini gilai gol jong Foden la pelong ya ke Manchester City pakan khori ka nam job ha gani ga jinglai kai da lai la ka wei bad ban Kiew sha ka Kyrdan ka ba ar ha ka mi ya kain point.